Hello viewers. Ethel Studio gi ngasi gi anong Photoshop tutorial asi Kanglaipak kumai harau video amasung Parvin Laurembamna comment thambiramgi matungina kogi mai nalhanbagi video ama photo mayak se hek yengbada lek launa sembagi amata sembiro na haibani aduna hojik khoi haunaba tawrsi sigisi minimize tawkrasi adunga sidi coronavirus na maram oiraga yumda lockdown tawraga leibisigi khudong chaba lauraga ngasi video di samjabani aduna hojik khoi haunaba tawrsi Photoshop hagasi aduga photo ma import tawrsi photo import tabai tamukta aina sigi ahangusida double click tawre aduga photo location do koina any folder do da thamani folder koina apang folder do khalaga changaga photo amu khalle ngasi goina si photo si dekta semage sigi photo si hek yengoda kamai tora fajathongani kamai tora lek lahongani habdu matangda ai step by step laksarage ahamda ni control 0 name full screen na thame aru khoina kawrida si duplicate am lobani aduna ye tangwigi background sida click tawraga si ani suba sida thadoe duplicate am lawkre aduna hoji khoi duplicate lay sida khoi work tawrsi zoom tawra yenge kogi uringumba laije amani sia laktho asi mic wan nalan ga dege do ada ngasigi spot healing tool brush sia laktho asi yare degi natragana paste tool or yare the healing brush tools no yare si spot se yamkani yamdabanina ai healing brush ne ekta lakthoge healing brush sina bidamta si ani subase si damta location ama hana target location ama na khangadu si ko ato khangadi hai matamda koi keyboard ta alt namani aduga koi hurik circle uramdo target ama tholani smaina target je kona hida pame haigadi ungtang click tawni aduga spot level jaga du click taw tari hidai target lor te muthakre adu atoba jaga si yengasi haisu lorasi tang pixel asi sigi area si pixel ba chok thokpa tawbana second bracket third bracket sida click tawgadumni yellow ngi sinama chok thokpani oina ngi sinama pixel akaduni antaraga spot am lai su lokthoe slok samru sida dum tambirasi tang mod paman bam lai isu lokthoe tai di sai de le sai target sama sai dong lawrsi na lokthoe mana tai di dum yara kum sai tang mod paman mali isu sai di target am lawrai lokthoe ta di fajare ko after before tang yengsi na han la maduni hisna lokthok puduni yengo khara sambru gu badun thamisi natraga di koi screen nai sidika texture lega dumni ne yam nalan musu fajadaba makata basi tai koi lokthok ningba amot pa yawri ba yengsi samda su yawdre dress su dum yare aduna yare the next step si filter change aduga kai camera roll da changasi hi jari ba version da diyawroi camera roll changaga koi si koi maningi background gi koi gi napi si kitang distinct oil si kitang green oil si masi ko ando han ga dai matamda sigi mari subase ISL grayscale sida click tawraga saturation sida khalasi aduga green je sandu na green je kitang lekhalasi ado lekhale ekwazu tang khalaga yellow side like yellowish oi ba khalai je si tang distinct oil asi lekhale atai di dum yare red se skin ta sector ko ne red se tang leithare sim lege degi sida sida basic sidong sangaga temperature se tang cold oil ba warm oil ba si photo jo na
warm oilasi mai dress si apaba litpanina kalen thada nam photo mali aduga mathang si sai kitang mambi tab tawi adu kitang ngana lasi exposure se kitang chingkhalasi ya chingha matam na pulak ngan kre koina mamai kitang karhen galan ge hargana sigi adjustment brush ida click tawre adjustment size sing second bracket third bracket level da picture ba chok thok ya chok pa ya duni left side da picture ba right side da chok ba ya click tawre tang sa hon si aduga click tawre click tawma tamna changes to du ko phangde adu si exposure si da changaga tang lai khale lekhala ga ngan duni ai hoji ki click tawba jaga tu tani changes la ka du si anoba jaga ama gala or si side am ga pirasi side am ga pirasi sida azaren khale tegi si zoom sida click tawar si aduga next si kitang zoom toksalasi click toksale natar su control plus tor ko su zoom tawbi ai control minus da zoom out ni aduga magi mai si kitang nalhalasi nalan bagina sigi basic layer tone curve layer sigi detail si changaga noise reduction si luminance si kitang 12 kuma thamme aduga color si kitang lekhalasi color detail si wanghalasi color smoothness wanghalasi aduga luminance contrast si kitang 10 kuma thamasi aduga koi tang zoom vector yang si lere vignette kuma hapninga su vignette hai badi koi matai dik tang mamjan budo adi koi mit ki focus se center da photo se da laina bi ta focus draw tong na bi ta tang habi ada vignette ki mid point se pan len ba yam sa po han ba yare roundness lere ina yam round han ba lere feather lere pana kyam pana thana dengan okay tarsi sila ya jadi after before am tang yeng asi hina hana lera maduni aduga sina editor matung da lag photo ni yeng si full screen da yeng da dong ta f da nam gani ahman nam mai lag ani ani su na da full screen point section ni sina before ni sina after ni matang sida photo mo ko enter ga fajathon gani kawan tro ga hek yeng da lek lawan gani habdugi matang da semjaba photoshop tutorial si loijare mayam nai video si yeng da enjoy tawbiramune khalli kari enjoy tawbirabadi like comment amsung subscribe tawba kapigano thank you